Ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Good morning, Mari Flora. Nay, mayat ti isem mo, Mari Loida. Mayak nga bentiriing ko itamaray. Adala ko makarnit babaw. Adda amaray. Gubata nga kiti 2 kilo, maray. Ay nawaw, agasam nga iti 2 kilo, maray. Kabailan niyaw nga ibusan. Talo apo tahi ti iluto kita, maray. Umay nga minda jamima di tabalay intun madamdama. Ti manugang mau, ti asawa ti inaunang anak mau. Wal, maray! No ni Jimmy mati adda, karne ti ipasangon na. Ngam no dya may sa manugang na ti agpasyar, tuyo ti umay nagatangan dito istor ka. Maray, ada ibagbagam. Ay ko, maray. Awan, sigay, mabit lang ta isupot ko ti karnit baboy agat-gatangaw. Ay nawaw, nagadumot tunday ta akarne bakit? Amom nga awan tirif tayaw. Sana nakasapulan tiref, ta ilutok amin dagita lakay. Nagadon. Umay nga raw da jamiba dito'y balay. Oray umayda, sobralat taday ta. Pangtalo apo tahi nga men, taginatang ka. Kaya't mo man siguron ti agpa-impress iti day dya manugang ta. Abay nga men nga ikami ti dakas kaipabanan ti aramido kaya. Oray di mo ibaga, amuklatan, nga da kaya't asawan ti kastangar aramida. Ay! Saan man akong porme ti pampanunutom dita? Tulungan na kita nga gluto! Tapno malpasin! No apay ngamin nga gluto ka iti adaw, kat da tayo laang matimangan. Tapno espesyal Ay! Si Kaki di may... Kailiw kong dagiti apo. Naimbag ta impasyar mo ida, Jimima anak ko. Italaang manan na nakaumay kami, ta busy ak ngamin nanang. Okay lang. Maawata mo kiiday. Ay, wan kayam. Pasarabok kada kayo daytoy, nanang. Ay, nawaw. Anya ngay daytoy, anak ko. Sabon kung chocolate, nanang. Adapay lotion dita. Naggapuan na ngay. Impaw iti kabsat ko nga ada ijay abroad. No kasta. Imported man rin gayam da itaw. Siyempre, ananang. Kasi tisigod nga itid ko kada kayo. Talaga ama nagparabor ka amanugang. Kay agyaman ak unay Awanan yaman na, nanang. Agdiretso kayo niti kusina. Tamangan tayo pay. Ay, nakaluto kayo, nanang? Ay, wine! Itay pay, Ala, sumurot kayo iti kusina. Tamangan tayo pay. Saan kami pay ngamin anangal daw kan ni tatang yu kay ta inururay da kayaw. Ipasyar mo kanumot ti anak tay je balay kuna ni tatang, Cherry, bakit? Kailiw na kanut apo ko na. Napanggayam ije naman ang Jemima idi Sabado. Mapantayo anak ay. Uray kayat ko, san ama balain, tadamot trabaho kita. Intun day off mo laangan ang mapantayo ijay. Mapan kayo kanu ita. Amangan no sa bali man ng titrato ti inam kada kami no awan ka. Adda ni tatang ijay. Uray adda ni tatang kat ipadlaw mo't ni nanang akagurgura nak amanugang na. Among bakit? Awan rumbang apagdanagam. Tawan mo't basol mo kin nanang. Awan basol ko. Ngam no apay akas jay titrato na kanyak lakay. Ni nanang ti antiparikot bakit? Adda pakarwan mo't ngamin day jay bakit no taduma.
Adda kayo matgaya man. Itay pengurayin kayo. Naglabaak pa'y ngamin, sakbay nga imay kami, tatang. Okay lang. Maawatak man. Ni Francis ngay. Adda trabaho na, tatang. Ay, naitalaang nagpaisaw. Imbagam ko maadagasinda kayo dito'y balay kalpasan ti trabaho na. Saanan, tatang? Agawid kami matlaang inton madamdama. Saan kami nga agbayag dito'y? Kasano nga ron ang makapagbanding tayaw no pagbiit kayo lang dito? Inton madamdama pa'y matkit di, tatang. Muto nga ro din ti apok tagkapi kapay. At damot na bati akamuti dita. Isupay lang ti kapay. Kalutluto na itay bigat. Nangalaan nyo iti kamuti, tatang. Ginatang bake. Agmirinda kapay na kong. Siya kundi makaamu iti apok. Mariflora! Maray! Yahoo! Ada ka kaday! Ay na, pasensya kan, Maray. Itay kakadipay. Ay, itay pay Maray. Pasensya kan, madamamot nga minti lutok iti kusina. Anya nga minti umay mugatangan. Tuyaw ken noodles man, Maray. Manaw, Maray. May sapak at tuyaw ken taluan noodles. Tay subanti pasidak iti manugang kaw. Anyat ko na, Maray. Ay awad, Maray. Magawaam ki di ti magisupot iti gatgatangag tanay. Agalas dusay. Nangag ko nga minti manugang nga imbalikas mo ka. Di wala tan ikaskasaw no anyaman tinangag mo, Maray. Di ba alay? Taasaan mo da maipapankin ka tinaysawang ka? Nawaw. Apay at tuyaw. Kan noodles ti ginatang mo bakit? Wala, taday talaang mati umanayan ti kwarta. Nalabas mo ti kastatratom iti may samanugang ta. Shh! Tagaray! Tagiwat mo ka day. Noon ni Jimmy mati umay dito'y balay, apaw! Gumatang ka iti mano kilo a karnay. Agluto ka pa iti nagduduma a putahe. Ngam no ni Cherry at dalitoy. Noodles, ken toyo ti ipasangom ken kwa na. Ay! Agtipit tayo nga rudain! Saan man arasaya at ti kastaagal at ti katugangan? Ay! Awanan ti adu asaw! Malalala, ilutom kit di ti ginatang ka tamangan tayo. Ipadlaw mula unay mo nga da pampaburam a manugang mo. Kay, kasta talaga ti biyag Ay, kita ma. Amangan no si kanto ti agbabawi iti kasta nga aramid mo bakit? Ha? Anya kumamod nga iti pagbabawyak. Saan lamay may sa ti aldaw kung naktumat? Dumteng to ti kanitaw akasapulam ti tulong ni Cherry a manugang mo. Ay na, santo ang mapasamak day talakay. Oray puputam! May sakilo abangos man, Mariflora. Gimatang mat ni Mariloy da iti noodles kan tuyo itay. Diyak amoy ti day jagayim mo. Ha? At da papaboran na manugang na. Aging gaita. Kituwain, saan na makikabkabalay da Cherry ken Francis kada kami. Ngam kasjay latamot ti trato na kadakwada. Ay una yan ni Mariloy da. No ni Jimmy mati umay ije balay, asikaswan naman. Gumatang iti karne a pagsasangwan me. Madlaw ko nga ruday ta iti asawam. Awan mo't nadakdakamat na abasol ni Cherry ang manugang yaw, tapnuguraan na akasta. Ti asawak, ti parikot. Agar-arami day diya bakit? Saan nga ta ang makonsensya, iti kastangar aramidan na. Nagawid kayo kanumot adagos ko na ni tatang bakit? Wala kay, apay ka di. Inuray na kuman ijay balay Di magasak ijay itay. Kat awan kayo matay. Kasano kumakit kuskusilapan nak ni nanang mo. Manayin? Day tatipod no lakay. Ay nawaw. Itian niya aga po kanumanan? Ay, jak amo iti inam alakay. Jak maawatan ti kasdi nga ugali day di akatugangak. Aging gagayam itakit kagura na ka. Wan nga rod lakay. Awan mo't amok abasol ko kankwana. Iso ajak maawatan no apay akas jay ti trato na kanya. Nanang, anya ti parikot yu iti asawak aya. Parikaut. Ay nawaw, agin di ammu kay man ako na ako nanang. Ammu yaw no anya ti inarami yu iti imay da Cherry dito'y balay. Dayjay ka day.
Anya ti tiyo kayat iti asawak a manugang yu aya. Ay kwa. No ti asawa ni Manong ti adda dito'y balay, asikaswan niyo. Nasaya at kayo ken kuana. Ngam no ni bakit ko ken ti anak mi ti adda dito'y. Ipadlaw yu akagura yu ida. Injak madam mo, anak ko. Basta, saan ko akayat na jay at cherry? Adda ka di basol na kada kayo? Awan makiday. Saan ko lang nga kursunada na jay ang babae para kun ka? Pangaasi yu ananang. No di yu maaramid ti mang respeto ken kuana kas manugang yu. Irespeto yu latta kuma kas tao, nanang. Na! Laglagi po niyong asawak day jay. Isok ti ina dagita apuyo. Nang, adda aramidin nyo? Adda ko mapagnak ita anak ko. Apay ka day? Ay, kasta ka di? Ipauawir ko kumati apo ko yun, nanang. Adala ng patag nga si Kaswak iji sentro ita. Mabalin latamay, anak ko. Iba, tem, ta siya kung ti mga awir ken ko, ana. Kunak man no, dapag nayo ita, nanang. Ay, itantan ko pa'y laeng, Sigurado kayo? Okay laeng nga maitantan ti pagnayo ko, ma? Way, nakong, okay laeng kanyak. 2:00 iti malam ti dismissal di may sa nanang. Sukunin yung tumot laeng, Way, okay. Ibagak ken ni tatang yaw, ta iso ti mang sukon iti pagadahalan. Nagalas man ti kasta nga aramid mo, Loida. Ay nawaw! Apay madain! Imanugot ka iti kayat ni Jimima ang mapasama. Awan mo siguro dakas dita. Taaputa ma, ti aw-awiran. Wala, ngamno ni Cherry, saan mo mo't ang maaramid ti kasta? Awan dakas na, no asikaswam ti aputa ken Jimima. Ngam pagpadaam kumatitratom iti dua manugang ta. Ay no kaya mo di si kama ti mga awir iti anak dayjay at Cherry. Unay kan bakit? Nalipatam samot nga aputa mo't lang ti anak na. Amaw! Sada masapul nga ibagam dayta. Inton kwan, at da may baga ti tattao ken ka. Ay! Panunutin da no anya ti kaya da panunutay. Awan bibiyang ko di talakay. Jak ammo ken ka. Uray sak, jak mawatan ti ugalim. Pangasim tagbalbalo ka bakit? Di mo urayan nga ikan na ka ti Diyos iti pagnakmam. Naaksidente ka no ti tricycle ang nagluganan dananang. Anya? Naapektaran ti saka ken takyag na. Ni, kasano ana pasamak day na? Diyak ka mo. Mapanak iti ospitalita. Takasaritak ni tatang. Sumuro taklakay. Ay nawa. Sana mabalin bakit. Dito'y kayo laangin ka lagi tubing. Kaya't ko kumamot ang makita ni Nanang. Di ka madanagan. Tadda itinatalgad a kasasaad ni nanang. Ti ko nam itay kat naapektaran kitakyag kan sa ka na. Wen. Ngam stable ka nung matunti ka sa saad na ita. Anyat ar-aramidum dito'y balay, Cherry. Nangyagak iti prutas kan natang para kada kayo, Nanang. Ay nawaw. Sanak mo't adimawat. Uray saan kayo adumawat, mangyagak lata. Agyaman unay, nakong. Kasla saan kayo pa'y nagdigdigos, Nanang. Saan nga raw? No kasta nga rod, digusan kayo. Saan nakong? Kitaan nyo man tabuok yo. Madlaw asaan kayo pa'y nagsagaysay. Sagaysayan tayo pa'y dayta. Nakababain mo't kin ka. Ay nananang, awan rumbang apagbainan nyo. Panawan kayo pa'y tamang idadangak iti pagdigosyo. Kalpasan ti panagdigosyo, ag-exercise kayo. Iti kasta, makarecover kayo iti kabiitan apanawan. Nagahawid ni Cherry. Wen, bakit? Nag-text ka nung amin ti anak ta. Ay, kastaya. Nasaya at launay da dya manugang ta. Uwin nga road. Kita ket ti kagurguram a manugang tinangdigos ken nang sagaysay di tabuok mo. Uwin nga road lakay. Nakababain launay kenkwana. Ni Jimima.
Saan ka di pa'y nga imay? At nakanumot ar-aramiden na. Kasta aya. Dayta, tinagdumaan da kin Chere. Ni Jimima, managparabaw. Ni Chere, managsakripisyo. Agasem ngay, tain karkarigatan na ti imay dito'y balay anang asikasukin ka. Kumusta dagiti sa kakantakyag mo, Mariloida? Nasaya atan, Mari Flora. Maigaraw kumanen. Nasaya at matno kasta. No apay mat ngamin an aksidente kayaw. Ay, napartak nga men ti panagpataray ni Bubot iti dayjay nga aldaw. Di na pinanunot asaan laeng mat ada kayo ti mangus-usar iti kalsada. Ay, wen nga road. Nairaman nakpay kiidain. Ang pagyamanam lata ti Diyos Maray, tanailasat mo. Kat ita, nakarecover kan. Ay, umaki di amaray. Ay wun gayam, bakit kitak mo't amapmapan ni Cherry dita ayan niyaw? Anya ngay tar aramiden na dita. Ay kwa, isuti agsaksakripisyo ang mga asikaso kanyak. Sa bali mo nga may no lalaki ti kabalay. Agpaysutan ako ng maray. Mayat no babae ti mga sikaso kadatayaw. Ay nadakil ti utang mo ana imbag anakam kini Cherry ang manugang mo maray. Ayun maray. Naurnungan. Hindi nga rod amaw no kasano ang makasubadak iti kinaimbag na kanyak. Simple laeng mo't maray. Agbalin ka apatas akatuganga. Naimbag laang tay may ka anak ko. Apay ka tinanang. Kasangay ko intun Lunes. Kat? Ay, bagam to man kan baka mau ta o may dito'y balay no Lunes. Ay nawaw. Apay ka tinanang. Ay tamno, matulungan nak nga agluto iti pagsasangwan tayo At damot na kita po ko yo. Ay kaitugot na Adamo ni tatang yaw amang awir kadakwada kabayatan ti panagluto may. Okay. Ipadas ko nga ibaga. Doon niya mo't ti makunana, nanang. Wen man, anak ko. Ay, agyaman ako unay Di mo liplipatan nga ibagakin kwa na, wine. Busy mo nga min ni Jimima. Awan oras na nga umay. Papan kayo kano kadagiti ubing itayan ni nanang intun Lunes bakit? Ay nawaw, apay ka no ichay. Kasangay na ngamin no Lunes. Tulungam ka nung agluto iti pagsasangwan tayo. Ni Manang Jemima, makaumay nga tamat. Alanganin day jay. Tabisi ka no. Agtrab-trabaho ka din. Day tatidyakan mo. Basta tinaybagan ni nanang kit busy ka no. Manyangay bakit? Mapan kayo jay no Lunes? Wala kay, umay kami Awan matkit diti aramidak inton Lunes, tan nakalabaak matan. Maray, gumatangak man iti tomato sauce mo no adda. Tay nakabuti ka day, wunaw. Ay, tay nakasasya laeng maray. Intugot mo pa iti apom. Si kagaya mon ti mga awir kan kwa na. Italaeng ta busy ti manugang ko, maray. Napanan ni Cherry aya. Adda di tabalay, maray. Madama ti panagluto na. Nukasta, adda ni Cherry di tabalayaw. Wen maray, aglutluto iti pagsasangwan tayaw. Anya nga iti okasyon, maray. Ay nawaw, nalipatam ka din ti imbagakin ka iday, maray. Aywan, kasangay mo gayam ita. Apay day chay, nalipatak mo tun. Agkabaw kan sa mutun, maray. Ay ka, umay kayon to ije balay awan. Aywan amaray, umayak to inton madamdama. Husto no nasaya atin tilin na nginyo iti may sa amanugang mo, maray. Kapilitan, ngagpakumbabaak, maray. Saan kaya manasaya at no high pride di may sa tao.
Oh, Saan matla ang anasaya at no adda paburam amanugang mo, Maray? Mayat lata no patas ti tratum kadakwada. aywan, agpaysuday taan na ibagam, mare. May maya ti patas at rato. Ta saan tayo nga ambaw, no asino ti makatulong kada tayo. Inton dumteng ti aldaw nga agkasapulan tayo, mare. Husto ta ko na, Maray. Ay, nawaw! Agbalin tayo kuma apatas iti amin abanag. Tadayta ti pundasyon ti naurnos ken naragsak a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.